Kotugi condition ahum amukamuk Ministry of Home Affairs ta thamakare. Kotu singdi Kuki singdi ngasi jawada demand to lepte phangba phangdaba kona waini. Aikhoigina politics ta kok thadana lainare amana amado hunana laire. Akhoi gidi huji huji leiba parja mayam kari phibam da leiri huji huji iram damse kari oire habase kari khaliba khandriba adudi khangde politics ta anna mai mai angamba hunana leire adubu Kuki singdi ngasi su demand to lepte Kuki singna thamaiba condition ahum se asigi matangda taminar si koi chinau mayam leibak praja Meetei mayam se huji huji leiba yelhumi mayam se kari oiri ge habase politics to oga iram dam kanbada onjaladi yamna hena phagadraiba wafam se si thamjage Nana, Kotu na langak condition ahum thamlakli. Kotu na thamlakli condition ahum adude no cross movement haibade Meetei singna Kuki zone namna khundaba mafam singda ayaba yauduna sangba yaroi. Structure dialogue haibade ceasefire leiringai manungda yamna satnaba yaba wahan thok senba dialogue sathagadabane. Loinana irang asi lepnabagidama wari sanaringaida yamdrabada tha taruki oiba ceasefire period lehangadabane haina Kotu gi maikaidagi phongdorakli. Wafam singarang Ministry of Home Affairs na tha asigi mangada New Delhi da Manipur gi irang asibu loisinna Meetei amadi Kuki Furuki miyosing wari sanana basileba meeting asiga mari lenana high level consultative meeting ama KBC Center Church Hall Kangpokpi da Kotu na sinkiba duda warep laukibane Myanmar Joy Kumar ex MLA athuboda changjara kadabani KCP MC progress ki magi degi hariba wafam se thamai hariba pausiana taminar si chinau mayam nongoi maru loi khare haraga thawai thado amaga nokphet torumba maithong do kawrabara Kuki da etina etet tore haibasibu kari wafamno akhoi ding asi jawada arambai tengol la akhoi myam ki tamakta tobi khibado adugi laman asi mapok sema singba ngamoro haina khanna leje adubu haiba tanja asida asuk kanna Kuki singna Meetei gi mathakta landa ba amadi India thugaiba amadi Manipur thugai gen honariba tanja asida amukamuk etina Kuki da etek toy haija leibase yamna nungai taba amadi tabada tujungba wafam ne wafam je si haijage ngasi jawada soknariba lan se Meetei Kuki gi lan nate Kuki na India thugaiba amadi Kuki na Manipur thugaiba gi tawrakpasida Meetei singna India kanba amadi Meetei singna Manipur kanba gi tamakta soknariba lan ni Meetei Kuki gi lan nate se India kanba amadi Manipur kanba iramdam kanba gi tamakta thokleiba lan ni KCP NC Progressive Facebook page tagi warul thamlak kremade Kanglaipak Manipur da leiriba NPP National People's Party gi mathakta athingba thamlei Joy Kumar ex MLA athubada sangjarakadabane KCP NC Progressive haina KCP NC Progressive ki page ta warul thamlak kre hena akupa warul gi dama official oba pawngai minase Ministry of Home Affairs na April gi tang manga da Meetei Kuki wari sanahangani santi gi tamakta haibasida Kuki loop manga na haiba mifam asida saruk yaba ngamoi haikhary hoji hoji songnariba lana se Meetei Kuki gi lan nate hoji hoji songnariba lana se Kuki na Manipur thugaiba amadi Kuki na India bu thugai ge aina changa khibasida Meetei na India kanba amadi Meetei na iramdam kanbagi tamakta thoklakpani asida Meetei amadi Kuki gi lan nate Kuki na lan saugatpani Kuki na irang saugatpani Kuki na lan haurakpani aduna leiriba central government amadi leiriba Ministry of Home Affairs singna Hoji Kuki illegal immigrants Kuki narco terrorists singna chathariba thabak thong asida miyang chanchan biraga Kuki singi mathakta chap chapa chairak pibe wafam se asi haijage April manga da Meetei Kuki wari sanakadore Kuki loop manga na di wari sanabada saruk yaroi haina warep laukre State asida hojik thokliba irang asibu loisinabagi pandamda Ministry of Home Affairs na lakliba April manga da Meetei amasung Kuki phurup anigi miyoising New Delhi da unahanduna wari sanahangadore haina agency gi pauna hairi Isinau mayam ngasigi maruiba paw yengdrinagi amangda paw amakhaktang hana yengminagi si lamta thangjagi thauram pangdokhan gidre hairi Imphal East ki Khurai ahongpungda leiba laifam lenda lamta thangjagi thauramgi tamakta lakpado lamta thangjagi thauramdo pangdokhan gidre hairi sigi paw se tamina si Hongpung laifam len gi thongsin da tele singna phamjinduna lamta thangjagi laithau pangthokan kidre haidi Imphal East ki Khurai ahongpung da leiba laifam len da ngarang Manipur pandit loisangi pandit sing amadi ahongpung lairembi sinthalum na lamta gi aroiba thangja numit ki laithau pangthokpa changlubada tele singna laifam len gi thongsin da phamjinduna laithau pangthokan kidre haidi ngarang nungthil ahongpung gi laifam da lai gi thoram Fort IRB camp dagi nongoi maru samri ronga loinana khulai puraga chenkhiba Kuki
हाइरिबा कुकी निपा से होजिक सस्पेंड तौखरे हाइरिबा पाउसे तामिनसी कुकी लीगल इमिग्रेट्स कुकी नार्को टेरोरिस्ट सिंगना मफम खुदिमक्ता इरांग सगोली असिसु मसामक आईआरबी की हवलदार ओइना आईआरबी केमदगी खुजुक लाइगा लोइनना नोंमै मरु सामरिरोम पुरगा चेनखिबसिसु यामना असोबा क्राइम अमनी कुकी सिंगना मतम खुदिमक्ता टेरोरिज्म की क्राइम की थबक तौरेबसे असिगी पाउसु तामिनरसी नोंमै मरु पूरगा सेनखिबा आईआरबी हविलदार सस्पेंड तौखरे सेनापति डिस्ट्रिक्ट की जुकोदा लेरिबा मरीसुबा आईआरबी की हविलदार अमा नोंमै अनिगा लोइनना यामलाबा नोंमै मरु सिंग पूरगा सेनखिबदगी सस्पेंड तौखरे नोंमै अनि अमसुंग नोंमै मरु चामरी रोम लोइनना सेनखरबा मरीसुबा आईआरबी की हविलदार अदुगी ममिंग लेखोगिन तौथांग कवि कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की साइकोल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मोलकोन खुंदगी थांगसै तौथांग कौवा अमगी मचानुपानी अदुगा यामना नुंगाइतबा पाव अमा आरामबाई तेंगोल एटी मरु लोइरभावना लानफमदगी निंगहंदगी थवाई कथोखिबनी अदुगुम्बा आरामबाई तेंगोल बु मिंग चथीनबा होटनाबिगनु आरामबाई तेंगोलदा करिगिनो येंगबा ngamdabagi mato moongda khudumbi hekta thingalei ngasi jawda आरामबाई तेंगोलना अखोय म्यामगी तमक्ता करम करी थौदांग लौखेबसे अखोय म्यामना लोइना खंगिबनी आरामबाई तेंगोलना अखोय म्यामगी तमक्ता करम फिल्मदा थोक्लखेबसे म्यामना खंगिबनी अखोई मथक्ता इलीगल इमिग्रेट्स कुकी नार्को टेरोरिस्ट सिंगना लांदारकपदा मफम मरांग खंगदना लांजेना लेपा मतमदा आरामबाई तेंगोलना थौना फना थोक्लागा अखोई म्यामगी तमक्ता थवाई कथोखिबा कयामसु लेइरबनी असिगी खंगना आरामबाई तेंगोल मिंग चथीनबा आरामबाई तेंगोलदा बदनाम तौसनबगी मतो मोंग तौसे अदुकी मतिक पेंजदे करिगिनो आरामबाई तेंगोलदा मारान सिदोइबसे ngasi jawawda akoine khangjarappa ujarappada आरामबाई तेंगोलना अखोई म्यामगी तमक्ता अदुकी मतिक कथोइबसे मपोक्सी मदी आरामबाई तेंगोल की अखोइना लमन तोनछल्ले बसे अखोइ काउरोइद्रा अखोइ अमदी अखोइ काउमिनरोइ सेबो फम जसी हाइजगे अदुगा आरामबाई तेंगोल की होजिक लेइबा मयामसुना खंगनरिबा कोरोंगानबा खुमन अखोइ की लुचिंग पुरेन ओइरिबगी इकाई खुमनबदा मतिक चारबा कोरोंगानो खुमनना थमेवा फमसे खजिता हाना तामिनगिसी चिनाव मयाम ताना हल इबुंगो जॉय कुमार से गावरबा मालिक नोई पॉलिटिक्स की खनबदा लेबाक योनगनु मिनाई मच्चा इहल इबुंगो ना ट्विटर एक्स रासानपुर द सीडियो लौथोकलबा मतुंग एटी ना कुकी द अटैक तवी हाइरिबसी करी करम्बा वखल दगिनो मे 3 ता एटी ना युम्मै चाकपा कनबा चंगबादु नुंगछिल की पुंग बारी फोगक चाउदनी मसी 10 किलोमीटर मुक लाबली चुराचानपुर दगी मिशी मिपुंग खुदी मकना खंगनरबा गाक्तनी लेबाक मियाम खंगना लाले हाइगदबनी नत्रबदी हलसु लेबाक चुकाइनबा सिलिबस सिंगा पुल्लब्रा हाइबसी चिंगनरे हाइरी मखा नाकनमदा मो कॉन्ट्रैक्टर अनि एमएस कोनखंबासु अमदी एमएस जेनिट एंटरप्राइज अमांग सहीगी फेब्रुवारी लोट खरे हाइरी फंगफम थोपा सेनफम पीद्रगदी खोंजंग चंगसलगनी हैना ड्राइवर यूनियन ना फोंदो खरे हाइरिबा पाविसु तामिनसी चिनाव पीफम थोपा सेनफम पिथोक्त्रबदे खोंजंग चंगसलगनी हैना ड्राइवर यूनियन ना फोंदोरखरे ममांग सही के फेब्रुवारी थादगी एफसीआई की सिंग चिंग ड्राइवर अमदे गाड़ी मापू सिंगी पीफम थोप सेल्फम पिथोक्तना कंट्रैक्टर लोड खरे चीफ सेक्रेटरी अमदे एफसीआई डिपार्टमेंट मियेंग संगबिदुना अप्रैल 5 फाउदा सेल्फम पिथोकनब होनबियो नत्रबदि ड्राइवर सिंगना खोंजंग चंगसलगनी हाइना मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एंड मोटर वर्कर्स यूनियन ना फोंदोखरे अदुगा लंगथबाल कुंजादा रिलीफ कैम्पगी लेरिबा हुजिक लांजेना लेरिबा मयामगी तमक्तनी हाइना लंगथबान कुंजादा लैसा कैथेल आइना कैथेल अमा हांगदोखरे हाइरिबा कैथेल असिदा रिलीफ कैम्पदगी हुजिक लेरिबा नुपी सिंगिता ओइना फंगदबा कैथेलनी हाइरिबा कैथेल असिदा अखोइ मयामना चटलगा ngamjaba khaji khajitang oisu pochang hingdo leiraga nomagi changdaba yada pochang leiraga relief camp gi leiriba mayam da ekhoina mateng pangjabani khallaga lupa chamba chani angamba khaji khajitang oisu pochai leiraga relief camp gi leiriba mayam gi mateng pangminasi hairiba pause amuk taminasi langthaban kunjada relief camp gi leiriba nupi singita oina leisa kaithel haina hangdo khare hairiba pause amuk taminasi koi chinau mayam Relief camp ta lairiba singna phamgadaba laisa kaithel haina mingthonba kaithel ama langthabal kunjada hangdokre Imphal West District ki langthabal kunjada ngasi laisa kaithel haina mingthonba anoba kaithel ama hangdokre hairiba mafam asida 2023 ki May 3 dagi Manipur da thoklaba irang asina maram oiraga relief camp ta lairiba amadi masage senthok lambi laijadrabi nupi ngaktana phamgani kaithel PM Kisan gi matangda Manipur da lupa karor 10.03 लाना लौथो खरमारे हाइना MP ओइबा होजी ओजा बिमोल अकोइ जमना असिगी मातांगदा थामै असिगी पाउसे मयाम तामिनरगा खंमिनसी
PM Kisan Scheme की मखादा मणिपुर लुपा कोटी 10.03 लाना लौथोखरबरा हाइना बिमोल कोइजमना फोंदोखरे PM Kisan Scheme की मखादा मणिपुर लुपा कोटी 10.03 लाना लौथोखरे हाइना ऑडिट रिपोर्ट ना पीदिबा वाफम असि चुमरा हाइना मणिपुर की MP डॉक्टर अंगोमजा बिमोल कोइजमना हांकिबा वाहंग अमगे पाकुमदा यूनियन स्टेट मिनिस्ट्री रामनाथ ठाकुरना लोक सभा दा वाफम अदु असुमबने हाइरदुना मदुगा मरी लेना FIR लौखरखरे हाइना फोंदोखरे शांति अदुगे चनाव मैम म्यांमार जुहा हाखिबदो हौजिक मीगी मसिंग लिसिंग अहुम यौसलए हाइरिबा पाउसिसु तारगा खंगदोकमिनरसी चनाव मैम म्यांमार के युहार हाबद सिखिबा मसिंग लिसिंग अहुम यौसलकले रेबेल एलायंस ना सीजफायर लाउथोखरे हाउकिबा इराय नुमित एक्स CM बिरियन की फोटो लौथोगदबनी CM बिरियन की फोटो हौजिक फावब करीगी थेलिबनो माग असे CM ओइद्रबनीना CM बिरियन की फोटो लेफम थोकते बगी वाफम के आमा थमै हारिबा पाउसे तामिनरसी चनाव मैम CM बिरेन की फोटो लौथोकदबनी हाइना फोंदोखरे ngarang BJP Manipur Pradesh की प्रेसिडेंट A Sardana Prasad तौदुना निताइपा चोथेक्ता लेबा थंबाल संगलेंदा डिलिमिटेशन की मतंगदा मणिपुर की BJP की लेजिस्लेचर अमसुंग पार्टी की ऑफिस BRR सिंह की ओइबा मिफामदा सरुक याखिबा थांग असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA तोंगब्रम रोबिंद्रोन BJP Manipur Pradesh की ऑफिस ता थेलिबा एक्स मिनिस्टर N बिरेन की फोटो लौथोकदबनी हाइना फोंदोखरे BJP की MLA सिंह पार्टी की तोंगान मोर्चा सिंह की प्रेसिडेंट सिंह याउना ngarang nungthin थंबाल संगलें द पांगथोकिबा मिफाम द BJP की ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग BJP की नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा की फोटो न नाकन मद थेलगा हाना की चीफ मिनिस्टर N बिरेन अमसुंग BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट A सरदार की फोटो न नाकन मद थेतुन थमलिबा दो हौजिक N बिरेन असि चीफ मिनिस्टर ओइद्रबना महा की फोटो दु लौथोकदबने हाइके इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी BJP की नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा अमसुंग BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट A सरदार की फोटो सिंगदी अदुमक थेलगा थमलबसु हाना की चीफ मिनिस्टर N बिरेन की फोटो दी थेटफम थोकते महा हौजिक मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइद्रे चीफ मिनिस्टर ओइद्रबा मियोय अमाबु चीफ मिनिस्टर की मोंगदा अदुमा पार्टी की ऑफिस ता थेतुन थंबदी चुमदे हाइना सु फोंदोके नाकन अमरमदा अमुक मसागी असोइबा कुपसनबा ओइदबा nganगनो हाइना XCM की मथकता वाफम के आमा थमखरे हारिबा पावइसो ताथोसिको पॉलिटिक्स ना वाई चाइरे तोरिबसे लान लोइसनबगी वाखलोनला नत्रगना पॉलिटिक्स दा वाखलोन थादरिबरा असिदि खंगदरे अदु पावसे तारागा करी हाइरेइबनो कनाना हाइरेइबनो हाबसे तामिनरसी असागे असोब कुपसिनब ओइदब nganगनो हाइना जोय कुमारना बिरेन फोंदोखरे हाना की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमदि हुजिक नेशनल पीपल्स पार्टी NPP मणिपुर यूनिट की प्रेसिडेंट ओइरिबा यमनाम जोय कुमारना हाना की चीफ मिनिस्टर ओइरंबा N बिरेनदा नसागे असोब कुपसिनब ओइदब वाफम सिंगांगनो हाइखरे N बिरेन मणिपुर दा थोलिबा इरांग असि मतंगदा लेखिद्रबा NPP की लुसिंगबा PA संगमाबु पुसिलगलिबा सिमग यामना लाइबक थीबनि हाइना जोय कुमारना सोशल मीडिया दा थागलबा पोस्ट अमना फोंदोरकले महाना हाइ N बिरेनना इरांग असि लोइसिंदुना सागे नेना ताब फिबम द पुरकपदि गमद्रगा मणिपुर की इरांग असिद NPP की लेखिद्रब लुसिंगब PA संगमा पुसिलकपा सिदि यामना लेमदब थबकने NPP की लुसिंगब PA संगमाना कैदौनुंगद कुकी लेन की वाफम थमखिबा लेते हाइबा वाफमसु थमलकले स्टेट असि ILP पिरखिबगी मतंगदा पल्लदुर जोय कुमार हाई स्टेट असि ILP पिरखिबा असि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का स्टेट असि ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डायलॉग अमगा उनरबा मतुंगदा पिरखिबनी डेलीगेशन अदुगा उननब होनबदा NPP ने लौखिबा थौदांग सिंगनिंग सिंगो कुमजा 2014 की PA संगमा की वीडियो असिगा हौजिक थोकलिबा इरांग असिगा कैदौनुंगदा मरी लेनदे लाइसु लेनरो हाबा वाफम थमलदुना N बिरेन तौरिबा थबा असि महा के असोइबा अरानबा अमदि का हेना खंगदबगी मतौ उथोकसबनी सु हाइके नागा अदुगा एखोइगी इकाखमनदा मतिक चारबा PRO AT की PRO ओइरिबा रोबिन मंगांगनसु हाइरिबा वाफम खजितंग थमैबसि मतंगदा तामिनरसि को इचनाव मयम जनरल हेडक्वार्टर की PRO ओइना थौपुबिरिबा रुबिन मंगांग खैराकपंगी पेज तगी पोस्ट अम खक्तंग लखोचरगा थमजगे मीना सीबना चिंदा सासाना सीबना खुंगुलदा हाइबा पोरो लेबने युमलाम जोय कुमार स्पेशलिस्ट फैक्ट एनकाउंटर नंगना लुचिंगलगा हार्ट किबा रबिना अमदि संजित की केस 1400 हेनबा फैक्ट एनकाउंटर केस सुप्रीम कोर्ट लेरिबने नोय पॉलिटिक्स तौनिंगबा तौजौ हुन्नौ लाउनौ विद डोंट ब्लडी डैम केयर अदुबु नोयगी अमोटपा पॉलिटिक्स तुदा आरामबाई पक्सिलगलिसि करिगिनो मे 2023 की पुंग तरामथोय मखाइदा चुराचानपुर मैतई टिपर ड्राइवर अमा कुकी रिलीज सिंगना फुदरखरबने नुंचिल पुंग अनि ताबदा कुकीना हिंगले PS तगी नमई लाखरबने चुराचानपुर प्राइवेट गन हाउस तगी लाखरबने अयुक पुंग तरा मखाइदा बोंगमोल विलेज ता फॉरेस्ट ऑफिस मई थाखरबने पुंग बारो मखाइदा मता मौताम विलेज ता फॉरेस्ट ऑफिस मई थाखरबने कुकीना तुरबुंग बंगला तुरबुंग मई थदोकपा लोरबा मतुंग नुमिदांग वैरम पुंग मरी तारबने एटी का कुकी का मायोनरिदु फोगुचाव इखाइदनी मसिरा
AT na Kuki da attack tauri haidana nangna hairisi leibak ki irang zero knowledge leiba leibak asida kari tauri khangdaba nangna kadai dagi conflict asigi history khanggadage realism on you full haibo pham tamli makha satra aduga Manipur da delimitation ki process to ba sungya yaroi haina Manipur gi maheloi loop taruk na phongdo khare hairiba pause su taminar si chinaw mem delimitation tawba suya yaro haina mahiroi loop singna phongdora khrei Manipur da delimitation gi process tawba suya yaro haina desam MSF KSA sub AIMS amadi atopa mahiroi loop ama punna mahiroi loop taruk na phongdo khrei kwa kaitel da leba AIMS ke office da pami singa unabada mahiroi loop taruk ki coordinator ningthaujam dana kumar na hai delimitation tawba suya yaro haba aduga nakana marom da amuk Meghalaya gi chief minister mai hauna saure hairi Manipur gi thodok tu gi matang da leikhidraba PA sangma kotho ubadagi Meghalaya gi chief minister mai hauna saure hairi hairiba pawsu taminar si chinaw Manipur gi wathokta birena laikhidraba PA sangma kothok lobadaki Meghalaya gi chief minister mai hauna saure May 3 2023 dagi Manipur da hojik phawba warasin puraktuna makasa tharagla roi haiba ngamdriba tamthiraba lan asigi maram amasung masina thokan ba thodok singi matang da chief minister oiramba N birena ringthokaba numita mahaki social media platform da Meghalaya gi chief minister amasung NPP gi national president Konat ke sangma gi lok sabha gi speaker phawba oiram khiba apokpa mapa PA sangma ko sindana wafam khara phongdorakle haibadagi Konrad ke sangma mai hauna saukre haina leiba sugi maming leraba pawse amana report tawrakre report asina hai Manipur gi wathokta laikhidraba PA sangma singselubagi damak Meghalaya gi chief minister na biren busai khre haiba headline gi makhada tawrakhiba report asina hai political gi wafam na thairaga mepum kudemak na tawgadaba se Manipur da ing tapa masung nungsi sanaba hanjal hanna bari haina Meghalaya gi chief minister na phongdokre adumoinamak birena mahaki social media platform X ta phongdora ke wafam adugi mayokta Konat ke sangmana phongdora I hairibana laikhidraba PA sangma bu birena singsilakpasi laibak thibani PA sangmana matam pumnamakta North East ki miyam gi damak lan thengnarame mahak North East ki miyam gi tongan ba issue sing amasung hak sing akana mongda sagalamba miyoine haujiki matam asida di political gi oiba wafam na thairaga Manipur da ing tapa amasung nungsi sanaba hanjilaknaba mipum khudimano honagadabani haina su phongdokki hairi makhata na Konrad ke sangmana phongdokkibada aikoi pungnamak punna thabak tominagadabani hanadagi tawrakpaga loinana amuka sumi pungkhudimakta Manipur miyamgi yaifanaba thabak tawnaba appeal tawi hairaduna thabak asimak laikhidraba PA sangmana pamlambani haiki panba yabadi birena mahaki social media platform X ta phongdorakiba wafam singi manungta laikhidraba PA sangmana matam amada phurukki oiba miyengda North East pu apikpa state sing oina tokai tahanaba dangerous idea puthoklami haina maral sikhibani nasage aswaiba kupsin aduga nakana maramda amuk MJ Avenue da leiriba Union adugi General Secretary oiriba Maimom Anilna thamaibo afom khasitang isinaw mayam taminarasi ngarang MJ Avenue da leiba Union asigi office ta pami singa unaba amada Union asigi General Secretary Maimom Anil nahai jidibam amadi khongsang dagi MS Kon Khamba su amadi MS Zenith Enterprise ki makada FCI gi singba driver amadi gari mapu sani henbagi phongphom thokpa gari bara gi senpham mamang sahi gi February tha dagi lot khre gari amagi oina lupa lakh amadagi ani phawbu gi sang da gari bara gi senpham oiri loinana hujuk phawba chalan lawdana leiri kumai gi matam oirakpa amadi school gi fee biba matam oibana driver amadi gari mapu singda awaba ama oiri April 5 phawbugi manungda bara pithoktrabadi contractor ani asigi mal singbagi thabak khudaktagi lepnaba warep lawre loinana ngasidagi hauraga driver singi khongjang changsinba hauragani kanagomba driver singna contractor ani asigi mal singlamba taragadi apafata khudima masa masana thodang oigadabani haiki Myanmar gi yuwa hab aduga Myanmar juntana foreign journalist sing changakpada athingba thamkhare hairi paisu taminarasi Myanmar junta na foreign journalist sing changba ating batam khre Myanmar military junta na leibak asda thokiba earthquake na so alaba mafam sing report lawba lakpa foreign journalist sing changba ating batam le haina lawthok khre foreign journalist sing lakpa da ating batam liba ase maru oina leibak asida leifam chapam mai ising gi award pa leibagi ni haina regime gi spokesperson Jo Mintuna Thatorokpa statement amana phongdorakre mangna makhata na phongdokhibada foreign journalist singna leibak asida laktuna leiraga chatok sasin tawba yabagi khudongchaba du leiroi hojik leibak asida thokhiba earthquake na maram oiraga local reporters singsu leibak asida report tawba chatpagi athingba kaya ama piri hairi junta gi maikai dagi athingba kaya thamlakpa asina maram oiraga maikai kaya da earthquake na solaba singda humanitarian aid kaya mateng pangbada khudongchadaba mayoknari haina phongdoknarakli makha satrakpada nungthil paw aduga nongoi maru puraga chen khiba Kuki illegal immigrants singi
हुरानबगी वाखलदो अदुगी पावदो मपुम फाना तामिनरसी नंगई मरु चामरी रोम पुरगा चेनखिबगा लोइनेना खुलाई क्या अमसु पुरगा चेनखिबदो अदुगी पाव मपुम फाना तामिनरसी चिनाव मैम नोंमै मरु पूरग सेनखिबा आईआरबी हविलदार सस्पेंड तौख्रे सेनापति डिस्ट्रिक्ट की जुकोदा लेरिबा मरीसुबा आईआरबी की हविलदार अमा नोंमै अनि का लोइनाना यामलाबो नोंमै मरु सिंह पूरग सेनखिबदगी सस्पेंड तौख्रे नोंमै अनि अमसुंग नोंमै मरु चामरी रोम लोइनाना सेनखरबा मरीसुबा आईआरबी की हविलदार अदुगी ममिंग लेटखोगिन तौथांग कवे कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की साइकोल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मोलकोन खुंदगी थांगसै तौथांग कौवा अमगी मचानुपानी महाक माव पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मणिपुर अमसुंग नागालैंड की ngomkhaida leiriba jukoda hangba marisuba IRB की पोस्ट पोस्टिंग ताबने महाना पोस्ट अदुगी आर्म कोर्ट पाइरम खिबने हाइदि महा हाउखिबा जनवरी थादा कांगपोक्पी की डिप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस ngak सेनब ट्रांसफर चटखिबा मतमदा खुलाइसिंग अदु पुरगा चटखिबा ओइगनि हाइबगी थाजबा लै महाना ट्रांसफर चटखबा मतुंगदा इंस्पेक्शन तौबदा नोंमै अमसुंग नोंमै मरुसिंग अदु वालंबदगी थिगलकपदा नोंमै अमसुंग नोंमै मरुसिंग अदु महाना पुखिबनि हाइबा खांबंगम खिबनि हाइना पुलिस की पाउना हाइदि माव पुलिस स्टेशन केस अमा लखटबगा लोइनाना थिजिनबा हौख्रे लेटखोगिन तौथांग जुकोदा लेबा पोस्ट की कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस ट्रांसफर चटखरबा मतुंगदसु डीसी ऑफिस कांगपोक्पीदा मतम सांना ड्यूटी तौदुना लेरमखि अदुबु नोंमै मांगखिबगी पाव खंगनारपदगी महाक लोटखिबदगी हौजु फावबा थीबा खंगदना लेरि हबिलदार अदु थाबक्तगी सस्पेंड तौख्रे हाइरि बॉर्डर पारी मोम चैनल ngasi thamjaribase hauji manipur siga thoiba thodok sigi matangda lakhotchapa paw khara mayang efamda thamjabani ado makha taba paw amuk taminagi si sinaw mayam डिलिमिटेशन तौब सुया यारो हैना महिरोय लुपसिंग फोंदोरख्रे मणिपुर डिलिमिटेशन की प्रोसेस तौब सुया यारो हैना देसाम एमएसएफ केएसए सु एम्स अमदी अतोप महिरोय लुप अमा पुन्ना महिरोय लुप तरुक न फोंदोरख्रे क्वा कैथेल द लेबा एम्स के ऑफिस त पॉमी सिंग उनबदा महिरोय लुप तरुक की कोऑर्डिनेटर निंगथौजम धनकुमार न हाई डिलिमिटेशन तौब सुया यारो हैबगी मतंग द लेबा मियाम पुन्ना मियामबु वाखल ताहनबगी कैंपेन मपुंग फाना अमता ओइना संगसिन मिनसे लेबा असगे ख्वाइदगी वांगबा वायल संग अमा ओइबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना ममांग थागी तराग मापंदा मणिपुर यावना लेबा असगी स्टेट खरदा डिलिमिटेशन तौनबगी ऑर्डर थोखिबासे महिरोय लुप तरुक न याब सुंगम ngमलो हैबा वाफम थमलदुना 2001 की सेंसस मतुंगिना 2002 दा इंडिया पुंबगी डिलिमिटेशन तौनबगी खोंथांग लौखटके मतमदुदा मणिपुर नागालैंड आसाम अमदि अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन तौबादुदा यावखिदे हाइखे यावखिदबा असिमक सेंसस की रिपोर्ट चय नब लेरकपा अमदि यामना मोंग मदल तादब लेखिबदगिनि हैबा वाफम थमलदुना मणिपुर की ओइना 2001 की सेंसस यामना एबनॉर्मल ओइबा मोंग मदल तादब सेंसस अमनि हाइबगे इशू अमसु लेखे हैबा वाफम थमखे नोंमै मरु पूर इचनाव मैम हौजी सोइब लान से मैते अमदी कुकी की लान नते आइना कांगलेपाक की मैरागी मैगेदेगी थमैबा वाफम खजितांग तामिनगिसी अमरमदा हाइरगदी मैते अखोइना ngasi जवावदा कनागुंबा अमदा लान तौखिबसु लेते लान होखिबसु लेते अखोइना ngasi जवावदा तौजरीबसिदी इरमदम कनबा अमदी इंडिया बु कनबगी तमक्तनी अखोइना ngasi इंडिया मनुंगदा चन्ना लेबनीना इंडिया कनबगी तमक्ता कुकी सिंगना इंडिया थुगाइबगी तमक्ता इंडिया की मथक्ता लंदारकपा मणिपुर की मथक्ता लंदारकपदा मैतै सिंगना इंडिया कनबगी चोंगथोकपनी मैतै सिंगना मणिपुर कनबगी चोंगथोकपनी अदो मखा ताबा पावसे हाना पावसे लखोलगा तामिनरसी चनाव मयम मैरादगी लखोचरग थमजगे मैतैगा कुकीगा खन्नबा नते कुकीना मणिपुर थुगाइनबा होनारकपनी हाइबसी भारत लैंगांगना खंगमम थोइ हाइरि मणिपुर हौकिबा 2023 की मे 3 हौना थोलक्लिबा लान असे लोइसिनबदा युमफम ओइदुना भारत लैंगांगना लाक्लिबा एप्रिल 5 दा मैतै कुकी अनिगी मरक्ता वरी सनबगी थबक होनारिबा असे अफाबा खोंथांगनि हाइना लौइ अदुबु भारत लैंगांगना खंबिगदबदि मणिपुर थोक्लिबा लान असे मैतै अमदि कुकी फुरुक अनिगी मरक्ता सोकनबा लान नते कुकी सिंगना मणिपुर की अपुनबा सक्तम थुगाइदुना कुकी लिन सेमनबा होनारकपा लान नि हाइबसी खंगमम थोइ मदु नतना लान असे मैतै अमसुंग कुकी फुरुक अनिगी मरक्ता खनबनी हाइना भारत लैंगांगना लौबा तारबदी अदुकी मतिक लान बाहाइबदु ओइगनी लान असिगी हौरकफम करिनो हाइबदु भारत लैंगांगना मयेक सेंगना खंगमम थोइ खुदम ओइना हाइरबदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइनबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना होनरकलिबा असि भारत की अपुनबगी सक्तम थुगाइनबा होनरकपनी हाइना भारत लैंगांगना लौदबगुम तौरिबा असि यामना लाली मणिपुर की अपुनबगी ngमखैगी मनुंगदगी कुकी सिंगी ओइबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सेमनबा मणिपुर मियामगी मथक्ता कुकी टेररिस्ट सिंगना अकनबा लंदा सथरखिबने मैतै सिंगना कुकी सिंगी मथक्ता करिगुम्बा मखल अमतगी खन्नबा हौकिबा लैते मणिपुर लैरिबा फुरुक कांगलु कुठागा निथोइ रोम असि अमत ओइना नुंसी चानना लमिननबा मेजॉरिटी ओइरिबा मैतै कम्युनिटी ना होनादना लाखिबने अदुबु मणिपुर की अपुनबगी ngमखैगी मनुंगदगी मपानदगी चंगसिलखिबा युमदांगबना काइनाबा हाइबदु ओइरबा
Kuki singna Kukilan semnaba Manipur miyam amasung Manipur lengaki mathakta nomai bom top sizinaduna landarakibani Churachandpur Tengnokpol Kangpokpi amadi Jiribam districtna chingba mafamda yellow ngaidagi nungsi chanana leminarakiba Meetei community gi yung kaya mai thaduna Kuki terrorist singna talakpadagi hauzik relief camp ta miyoi lising humpugi mathakta awaba punchi lenduna lerakibani Kuki terrorist singna drone sizinaduna bom thadaduna micham kaya hatpagi tabak satharakpada natana missile rocket phawba sizinaduna micham kaya hatkrabani hauzik phawbada Kuki terrorist singna phajinkibadagi miyoi kunthra rongi mayada thiba khangdana leiri makoina Meetei kaya pharaba matungda tamthiba mi hatta hatpagi video footage kaya social media da thagalakpada pichibigi miyamna mayek sengna uba phangkrabani adubu ngasi phawba Kuki terrorist singa chatharakiba terrorist ke thongsinga asi laksinanaba amadi aingi matengna cherakpi na babarat lengakna lokotpam thokpa thabak adu lokottana leirakibani haibada haiman mathokloi adubu hauzik mang takpa loiraga wakhal tari haibagum yamna tengna barat lengakna Meetei Kuki anigi marakta wari sananbagi thabak chathagani haiba sigi mahutta Manipur thugaina ba khonariba asi Kuki terrorist singna ni haibadu mayek sengna khanglabanina makoibu maithiba pinaba barat chakana lokotpam thokpa thabak adu mapung phana lokotpana achumba khongthang oigani masigi mayek senglaba khudam haibabu Kuki terrorist singna buffer zone amadi red zone haina loktoktuna thamliba asi phawba barat lengakna paikhat pam thokpa thabak paikhat taduna Manipur miyam chathok chasin tawba ngamande Union Home Minister Amit Shah masamakna Manipur pumbada free movement tahongani haina thabak paikhalakpa horakpada Kuki terrorist singna terrorist ki thabak satharakpadagi misimina thoktuna aremba takhi aduna hauzik barat lengakna paikhat kadaba thabak ase Manipur thugaina ba honariba Kuki terrorist sing ase barat thugaina ba honarakpaga chap manai haina makogi mathakta lokotpam thokpa thabak adu lokotpa haibasini loinana Meetei ga Kuki ga kari sukhana ba laikide yumdang ba illegal immigrant Kuki singna Manipur gi apunbagi saktam thugaina ba honarakpadagi Manipur gi apunbagi saktam kaiba yaroi Manipur gi apunbagi saktam thugaina ba hona ba haibasi Bharat gi apunba saktam thugaina ba honarakpani haiduna tei singna Manipur amadi Bharat kanana ba honaduna lakpani haibasi Bharat lengakna khangna thabak lokotpa chungani hairi Pari mom channel na ngasi thamjaribo afam asida asoiran yaukhiba kya leiraga so ngakpi waina Pari mom channel na yengbiriba mayam puno ke famda ikok nonjari adu channel mayam makha tawa paw maga lokhatlaga ngasi gidi paw se video se matang se ga loisanjarege Pari mom channel sibu nungsibibe amadi Pari mom channel sibu support to bibagi tamakta Pari mom channel na yengbiriba mayam puno ke famda ikok nonjari aduga video se ga soiran yaukhiba kya leiraga so ngakpi waina Pari mom channel na yengbiriba mayam puno ke famda aroi begi wena ikok nonjari kanglipakna yai phare ibudo pakhang mana yai phare mathang video da amuka unarasi ngasi gidi loisanjarage Bimol akoi janggi PS tagi post amakak lokotjagi leibak amagi lengak liba lengak ki thaubu puriba miyoi sing politicians amasung bureaucrats makoina khalliba wakalon adabu views opinion chagaliba kangbuna journalist columnist intellectuals iriba lyric article pawse de iriba radio tv da ngangliba mayam hairiba wakalon views opinion da yumpham oiraga lengak ki thaubu roi sing yengliba miyeng amadi lauriba warep amadi lokhalakliba pangtoklakliba thabak thoram masini miyoi khunai lingduna leiriba Bagi punsi Manipur tok liba irang asisu India leibak asigi politicians bureaucrats amadi public opinion sem liba singi asigumbo wakalon amadi miyeng sing asida yumpham oiraga yenglak liba miyeng torok liba thabak amadi laurok kadawriba warep decision torok kadawriba thabak masidani lairik laisu tamanduna masigi lanpham asi thengnaba mathau tai haina riba asi malemda leiriba leibak sing US oigera UK oigera China oigera Korea oigera lairik laisu matik chaba miyoi khunai oinaba honariba asi masida mahakna ngangliba se masigumba kaya mayokna bada khunagi asonba thengkhang kaya da iramdamna khudi thiduna lakliba se handakta natte sa inausa lairik laisu ningthina tamu ahoba mayam menaba vision yauna mirak tinma ngamba khunai ma oina ba haiba wafam phongdokli Meetei Kuki gi lan nate ase Hongpung lai phamlen gi thongsin da tele singna phamjinduna lamta thangjagi lai thau pangthokan khidre haide Imphal iski khurai ahongpung da leiba lai phamlen da ngarang Manipur pandit loisang gi pandit sing amadi ahongpung lai rembi sinthalum na lamta gi aroiba thangja numit ki lai thau pangthok pasanglu bada tele singna lai phamlen gi thongsin da phamjinduna lai thau pangthokan khidre haide ngarang nungthil ahongpung gi lai phamda lai gi thoram pangthokpa lakhiba singa dubu Manipur police na thatuna thamki tungda porompat police ki OC laktuna lai phamadu da changbagi ayaba lai
लेते लाइफम अदुगी मतंग दा कोर्ट ना केस लेबना मणिपुर पुलिस के आईजी की मतुंगिना लाइसंग यौद्रंगाई लंबी मपान दगी हेना चंगहनगनो हायरंबगे मतुंगिना लाइगी थौरम तौगे हायरबसु लंबी मपान दा पांगथोकनबा ओसी की माइकैदगी खंगन के हायरी अदुबो लाइगी थौरम अदु लंबी नाकल दा पांगथोकपदि यारोय हायदुना पांगथोकखिद्रे थौदो असिगी मतंग दा मणिपुर पंडित लोइसंगी पंडित ngaryamong khombana pawmising da phongtorakibada khurai ahongpung da leiriba lairembi laisang asi sahi kya gi mamang da ge historical monument ek ki makhada protect tawraga leiba laifam amani laifam asida kanaguma mioi amana lai khuramba lakpada thimpham thokte lamta thangje gi ahan bu numit gi hauna manipur pandit loisangna khurai ahongpung da sahi khuding gi lai thok pang thoktuna lakle asi lamta thangje gi aroiba numit asida so lai gi thawal tawna na ba hailai maira kachana ba lakpada mafam adu da leiba teli singna athingba pirakpa simak yamna laibak thibani leibak miyam gi yai phonab gi damak thongni jage haira phaw athingba pirakpa asina kariguma matam amada manipur pandit loisang amade uttara sanglena chengbada teli singna haijabagi matam lakpada ngasi makhoina oliba thawong asi manipur da pandit loisang na kawroi matam adu da chapchana pakhum pigani teli singna 1971 dagi hawraga khudong chaba launaba honaraga lakpa duna ngasi di makhoi gi oiba laisang loina sajin khibana saroi khangpam phawbu leirak tre haina supong dokhi